Dung. Dung. Roti nih, Dung. Ya, Bos. Nih roti. Biar lo ada tenaganya. Dah. Gue mau ke depan dulu sebentar. Makasih, Bos. Baru kali ini Bos ngasih roti. Tumben Bos bayar sama gue nih. Kopi jadi ada temannya. Asik. Enak nih. Roti pakai coklat. Buset deh. Ada Jiung tuh. Ya kan? Doyan banget sama roti. Biarin nih, jain tuh anak. Dung. Sini, Om. Wah, makan roti tuh. Nah, beneran nih. Dung, enak banget lo makan roti. Bagi gue sini ya. Enak banget loh, main uyup aja. Wah, iyalah, itu masih banyak bagi gue ini. Enak, Om. Kalau mau ngopi sama makan roti, ajak-ajak gua. Enak dong. Nih lu boleh ngeracik sendiri dong. Enak nih dong, gurih. Udah. Gua nyari bos lu dulu, si Jono. Tadi kemari dia. Iya. Aku nyari dia dulu. Roti. Enak banget lu makan roti, Om. Mau dari mana? Oh, dari Tudung. Lu mau? Yuk, gua anterin. Boleh, ayo. Kenapa lo? Tawa geli banget. Itu Bos, si Jiung doyan banget roti racikan saya. Emang lo apain tuh roti? Saya racik Bos, pakai ketek saya. Lu berani banget, Dung, ngerjain si Jiung. Emang harus dikerjain tuh, Dung. Kurang ajar emang tuh, kadang-kadang gue songong tuh lagunya, kerak. Iya Bos. Lagi makan roti enak-enak, dimain comot aja Bos. Hebat lo, tuh baru jadi anak buah gua, harus pemberani. Rasain tuh, Jiung, makan ketek lo. Bos, tadi dicariin Jiung. Ada apaan? Ah, Jiung mah. Diemin aja udah, biarin. Ya, kita susah semua pada datang kemari. Oh, kemana lu, Jon? Gua cari-cari lo. Gua orang sibuk lu cari. Senang diutang gua di Pancoran Emas. Ayo, Dung. Roti lu masih ada, Dung. Bikinin gua, Dung. Racikan lu enak, Dung. Bagi dulu, Dung. Bikinin, Dung. Enak nih Joy gitu, dapat roti dulu. Ya dong. Enak ya dong. Ah, males dong raciknya. Udah gue yang ngeracik. Males lu. Gue ngambil daun dulu ah. Racikan gua nih lebih mantep man nih, makan ketek gua nih. Nambahin nih sama ini nih, gua racik lagi sama cikuan nih.
Udah siap aja nih. Rotinya udah datang tuh. Jadi juga dimakan roti. Ya. Langsung itu dekatnya. Don. Makan nih. Ya, rata apa ya? Mama aja bikinin, Jon. Tadi kan lu udah makan racikan roti si Dudung. Udah, gua pergi dulu. Oke, makasih John. Udung. Om. Nah, potong. Doyan juga. Doyan lah, enak nih tadi buatan si Dudung. Ya, iya ini Om. Baru nemunya yang ini Om. Enak. Ini lebih enak lagi nih, mah. Mantap, Jon. Roti kan sama sama gua. Pasti enak. Pasti enak dong. Bener mantap. Rasa asin-asin sepet. Iya, mantap. Mau pakai apaan tau nih bocah? Gua minta maaf ya semuanya nih ya. Minta maaf ngapa lu? Punya salah apa lu sama gua? Roti yang tadi lu makan pakai racikan ketek gua. Iya. Brengsek banget. Brengsek lu dong. Jangan gua sama anak gua sama ini.